ማርኬትና ሃይ ኮይኑ ሎም ማዓንቲ ወይ ከዓ ስለምንታይ ጽቡቕ ሪፖርት ጽቡቕ ውዒሉ ማለት እዩ so because of this data ዝህጂ ንዛረበሉ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ጆብ ሪፖርት ወርሓዊ ሪፖርት ዝተገብረ እዚ ንፌደራል ቁርባስ ሳቂዎም ዘሎ ጉዳይ ናበይ ይመስል ወይ ከዓ እንታይ ወሲድና ከም ዘሎ ማለት very important ኩሉ ሻዕ ነገራት ክትፈልጥዎን ዘለኩም ኣሕዋት ኢንፍሌሽን ዝቕባበ interest rate unemployment rate recession GDP እዚኦም ዝብሉ ቃላት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ስለዚ كدغمنين inflation inflation ማለት CPI አሎ PCE አሎ PPI አሎ ብዙሕ ነገር ይምስ ተኣሰር ምስ inflation ማለት inflation ትብላ ርእስቲ interest ወለ ትብላ ርእስትን and GDP ትብል gross domestic አርእስትን unemployment ትብል አርእስትን recession ትብል አርእስትን እዚአን ሓሙሽቲአን mostly እቲ ቀንዲ ካልኡን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዜና ብርእሰይ ዝመጻኒ ይዛረብ ዘሎ most net market up and down ዝገብሮ ላዕሊ ዝገብሮ ታሕቲ ዝገብሮ ወይውን ናብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለና ንብሎ ካልእ ሶ ነሎም ማዓንቲ ናይ unemployment report ማለት ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ሲ ክንደይ ይኾኑ ሰባት እዮም ክሌም ገይሮም ኢና ሪች ክንደይ ሰባት plus apple positive earning last night yeah thank you ሄነጋ earning በሐፈሻ እንዲ yes earning እንታይ መስይልካ thank you ሄነጋ ሃወይ earning like individual stock earning ማለት ውልቃዊ ስታካት ናይ ነፍስ ወከፈን like apple ጽቡቕ ኔራ starbucks ሕማቅ ኔራ እንተሪኢኻ ናይ በዓል starbucks ሕማቅ ኔሩ ናይ ማን fks ያ ካልካ እውን ሕማቅ ኔሩ so yeah earning is good earning is good ግን ተን earning ናይ individual stock ግን ሓፈሻው ነቲ ኢኮኖሚ ነቲ ቁጠባ እና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እምበር ሄኖጋ ሓፈሻው ግን እቲ ማርኬት ብኸመይ እዩ ዝኸይድ ንዝብል ሕቶ so recession ማለት recession CPI PPI and PCE ማለት እዩ ዛዕባ recession ዕንወት ማርኬት ማለት እዩ GDP gross domestic production ኣብዚ ሓለፈ ሪፖርት ጌርና ዕብየት ናይ ቁጠባ ናይ ተዓዲ ማለት እዩ unemployment ሕጂ ነርእዮ ዘለና ለሎ ማዓንቲ እዩ ብጣዕሚ እዚ ኣርእስታት እዚ ክንግንዘቦ ኣለና ስለዚ unemployment ሎም ማዓንቲ ዝነበረ ሪፖርት ካብ ትፅቢት ወፃኢ ኮይኑ እዩ so ብጣዕሚ ካብ ትፅቢት ኣዝዩ ወፃኢ so ንምንታይ ኢና ንዘልና መሲልኩም ኦኬ ክንድዚ ኾኑ unemployment ክኾኑ እዮም ተባሂሎም ነይሮም ግን like ክንድዚ ኾኑ employee ክኾኑ እዮም sorry ክእርማ ክንድዚ ኾኑ ሰራሕተኛ ክቁፀሩ እዮም ተባሂሎም ነይሮም ነቲ ትግርኛ ቀይሮስ ብጣዕሚ ከቢድ ይገልጽ ክንድዚ ኾኑ ሰራሕተኛ ክቁፀሩ እዮም ተባሂሉ ነይሩ ግን ክንድዚ መጽኢሎ ሕጂ እዚኣ ቪድዮ ሞን ንእሽተን ክሪያ ናብቲ ሪፖርት ክንመጽኢና ስለዚ very important ቪድዮ ምዃና ጥራሕ ዝገልጽ ዘለኹ ነቲ ማርኬትና ዘንቀሳቕሶ ዘሎ ጉዳይ ክሳብ ዝኾነ listen this they just think that inflation comes down after unemployment goes up. So we're not going to see inflation come down until we get an uptick in unemployment. So there are people that probably wouldn't. So like the point, inflation down khoni, right? Ahwat, inflation down khoni. It's zqbabe malati. Zqbabe down khoni. Unemployment high muskoni. Hiji unemployment نفس السنة بتشعت% يو عدو على سرعتنا خلينا نقول ناي سرعتنا malati. سنة بتشعت almost فدرال انتاي تبيلو نزا قطر دي كباب 4% اندحر اخيلو اب كلتشحن 24 so we are okay زبلي هجي فدرال جيروم باول بقداماي انتاي نيرو بقداماي كبلو زو على صبوق كزارب عيلو هي نيوز اذا انا لو ما عندي ريبورت سلاز فلات اطرحي كالا ايكونن مخنياتو لو ما عندي ريبورت مصال امبلويمنت ازيو نت ماركت نعو صبوق نجيروم باول صبوق ازيو صبوق بزحات عدو عل سرحتኛ ኮይኖ ማለው ብዙሓት ከ ቁጥር ዝግቦም ከ ውሕዳ ጥራይ ተቆፂሮም አለው ማለት እዩ ስለዚህ ንዑ ጽቦ ደሲልዎ that's why በቀዳማይ ነቲ ማርኬት ካሃሰየ ዝኸደ ኣብቲ ኩሉ ኢንተርቪው almost ሰዓት ይኾን ኪኦን ትሕተን መልስን ነበረ ይኾን ወላ ተዘርዘሮ ማለት እዩ ስለዚህ ዛና ኢሎም ማዓንቲ ሪፖርት ስለዚህ ፈለጣ ጥራይ እዚኣ ነታ ማርኬት ግዕዘይቲ ከም ትኾነ so ንማርኬት ግዕዘይቲ ካብዛ ሰዓት እዚኣ እንደለኻ እንታይ መስልኩም ንኢንፍሌሽን ዳውን ክትገብርያ ኦኬ ንኢንፍሌሽን ዳውን እንድሕር ገይራ ካንታ ክገብርም ፌደራል ሬት ክቆፅኦም جنا عملت تثبيتنا زنبره هجي فدرال ريت مقرات تثبيتنا جنا زنبره نورح 10 حارس زنبره حنساب زنبره هاي غير وجه كبابي جولاي ويك ورح شوعته ورح جلسي فدرال ريت قرطيم اندحر ريت قريصم فدرال كاداس most important سنتايز بل هجب زيا unemployment اندحر هاي كاينو inflation down كوني اوكي unemployment already بزح عدو عل سراحتኛ يخونالو بزي አጋጣሚ محلال فادلي be careful ነገራት ናብ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝመርሕ ዘሎ ጅሕዋት very concerned especially professionals especially tech ሰርሑ ሰባት especially ኣብ transport ሰርሑ ሰባት ኣብዚዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ እንታይ ነው ዘለና ብዙሕ unemployment እንድሕር መጻሎ ብዙሕ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ እንድሕር መጻሎ ብዙሕ ካብ ስራሕካ እንድሕር ትስጎጋለኻ
ነገር ክኸፍእ ይኽእል እዩ ናብኡ ናብቲ ረሲሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ናብቲ ዕንወት ናይ ማርኬት ዝበሃል ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሶ maybe እሱ ሶፍት ዝበሃል ኣሎ ሃርድ ዝበሃል ኣሎ ማለት ብዙሕ ወይ ከዓ ዓብይ ክኸውን ይኽእል ንእሽተይ ክኸውን ቀሊል ክኸውን ይኽእል ፎኪስ ክኸውን ይኽእል ጥራሕ ኩነታት እምበር ሕጂ እንታይ ኢና ንኸይድ ዘለና ኦኬ already ti federal ዝደልይዎ unemployment መፂ ኣሎ ነዚ ንሪኦ ዘለና ሎማዓንቲ ሪፖርቲ ኦኬ ንሱ እንድሕር መፂ ኮይኑ እንታይ ክመፅእ ብሕጂ maybe recession ከጋጥም ይኽእል እዩ recession ከ ቀሊል ደኾን ከቢድ we don't know let's see ሕጂ ናብኡ ኢና ንኸይድ ዘለና ወይ ንሱ ከጋጥም ወይ ከዓ stagflation ከጋጥም ማለት እዩ በናት ኮንትሮል ገይሮሞ ይመስሉ ኣለዉ so let's go ahead and then turn on again like a little bit cooler number, but this is you only got 10 seconds to respond. We might as well just wait now until we see what the number is, right? Yeah, you know, I'm like Stephanie. I want to see people get jobs. So however that plays into the hand of the Fed, that's their concern. And April non-farm payrolls expanded much less than expected, 175,000. We're looking for a number much closer to 250,000, and at least up to this point, in the rearview mirror, 303,000. All right, let me say that again. Simple word ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ክገልፃ ትፅቢቱ ማርኬት ቁጠባ ትፅቢቱ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናይ ወርሒ 4 ሰራሕተኛታት ክቁፀሩ ተሓሰበ ናይ ወርሒ 4 ከባቢ 240 ትፅቢት ነይርዎም ከባቢ 240-250 ትፅቢት ሰራሕተኛ ክቁፀሩ ስለዚ ትፅቢቶም 76 ኢኮኖሚስት ትፅቢት ዝገበሩሉ እዩ ህወሓት 76 ስፔሻሊስት ሰባት ኢኮኖሚስት እዮም ኣፅኒዖም ማለት ኩሉ ሰርቬይ ገይሮም ሲ ከባቢ 250 ይኸውን አን አቨሬጅ ሰብ ክቁፀሩ ኣብ ወርሒ 4 ኢሎም ትፅቢት ገይሮምሉ ኮይኑ ግን ፈሺሉ ዲኖ ክንደይ ተቆፂሮም 175,000 so market shock damn it something going on ማለት ስለዚ እዚ ዓብይ ነገር ይሕዋት ከምዚ ቀሊል ገለ ይመስለና ካይኮን very ብጣዕሚ bad እዚ ኣብ ግዜ ቁጠባ ብጣዕሚ bad ጅራዩ እዚ ነገር እዚ ኦኬ 175,000 ጥራሕ እዮም ተቆፂሮም ኣብ ወርሒ 4 እንድሕር ንብል ኣለና ኮይና ኦኬ ሚስ ገይርዎሎ ከባቢ 250 almost 75,000 ይኾኑ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ሚስ ገይሮም ኢኮኖሚስት 76 መፅናዕቲ ገይሮም ነዘምፅኦ ነበር ካልእ ወርሒ 313,000 ተቆፂሩ ነበር ንሱ ንማርኬትና ባላሽ ወይ ሶ ፌደራልስ ጀሮም ፓውል እንታይ ኢሉ በቀዳማይ ተሰሚዕኩም ናይ ፌደራልስ ሓላፍ ማለት እሪኦ ኣለኹ አንኢምፕሎይመንት ኢሉ ኦኬ ነገራት ይርኢ ኣለኹ ኮይ ንሱ እንድሕር አንኢምፕሎይመንት ከም ትዝድለ እንድሕር ሃይ እንዳኸደ እንድሕር ከይዱ ሜይቢ ኣክት ክንገብር ንኽእልና ሬት ክንቆርፅ ንኽእልና this is the word we want my friend ኣሕዋት እዚኣ ኢና ደሊና ንሕና ኦኬ ንሕና እዚኣ እንድሕር ጀሮም ፓውል ስለ ዝበለ እዚኣ ዝበላ ምክንያት ካ ሂኑስ መፅናዕቲ ገይሮም ባይ ዘ ወይ ላይክ ሂንት ሎ ማለት ኦኬ እንድሕር አንኢምፕሎይመንትና ከምዚ ኮይኑ ኦልሞስት አቨሬጅ ጅናበይ መፂሎ ናብ 3.9 3.9 መፂሎ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛታት ብዙሓት እንድሕር ኮይኖም ወይውን ክቁፀሩ ዝግብኦም ውሕዳት እንድሕር ይቁፀሩ ኢሎም ሶ ማርኬትና ኣክት የድልዮ ኣሎ ፌደራል መፅኦም ኣክት ክገብሩ እዮም ሕጂ ስለዚ ከቃላጥፎ ይኽእል እዩ ክነውሕ እዩ ዝዓመት እዚ ሜይቢ ኣይንርኢና ኢንፍሌሽን ሃይ ኮይኑ እንብል ነበርና ሕጂ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ብኣንፃሩ አንኢምፕሎይመንት ሃይ ከይዱ ኣሎ ሶ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ ከዓ ዳውን ክኸውን እዩ that's how it is ቀፂልና ደሓና ኣለና ብዙሕ ዳታ ክንሰምዕ ኢና ኣሕዋት listen this there are revisions minus 22,000 for a 2-month span. Now, if we look at manufacturing, it went from 0 to 8,000. So there is some improvement. And by the way, that 303,000 last month went up 315,000, which means last month 315,000 was the best since January of 23. Then we go to 170. I think so that's good enough. We are okay. خبز الشهر مالك. So بحثر زبالة term سحوات እዛ ሪፖርት እዚኣ ንማርኬት ነጥቁጠባ ማርኬት ፅቡቅ ትረንተልኩም ኖ ኣይኮነትን ብጣዕሚ ኣይኮነትን ንማርኬትና ፅቡቅ ኣይኮነን ኢኮኖሚካሊ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ምስ ማርኬትና ተሳቂና ፀናሕና ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ዝቕባበ እዛ ሪፖርት እዚኣ ፅቡቅቲ እያ ምክንያቱ ንምንታይ እያ ፅቡቅ ትገብራ ሓደ ዝቕባበ ክወርዲ ካልኣይ ነገር ከዓ ናምበር ቱ ከዓ ፌደራል ኣክት ክገብሩ እዮም ፌደራል መፅኦም ሬት ክቆርጡ እዮም ሬት ምቁራፅ እንድሕር ጀሚሮም to moon my friend stock market is going to be to moon everything is going to be high so correction ይፍጠር ማለት እዩ so let's see the calendar ክሪና I think it's time to what to think to invest my friend right all right let's get it to economic calendar I like this one all right here we go this is USA employment report لما عندي كلتهم إثنا sorry زحلفه ورح 315 شحنة ورح 315 تقصيرهم
ሓንቲ ወርሒ 3 ኮይኑ ኣብ ወርሒ 4 ከዓ 240 ኣከባቢ ክቁፀሩ እዮም ዝብል ትፅቢት ነይሩ ነዚ ትፅቢቶም ምስ ገይርዎ 175,000 ጥራይ ተቆፂሮም ባድ to the economy bad federal scale that's why market ናግረን ካልእ ጠቕላላ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ unemployment 3.8 ካብ 100 ነይሩ ትፅቢቶ እውን ስቲል ኣይቀርኒ 3.8 ክኸውን ነይሩ መፂ ግን ናብ 3.9 ምስ ገይርዎ ባድ ግን ንፌደራል ግድ እዘኒ أنا yes hourly wage ማለት ሰዓታዊ ንሰዓት ትቁፀሩ ሓደ ሰብ ጀነራሊ 0.3 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 3 0.4 ተወሲኹ ኣብ ወርሒ 4 እውን 0.3 ጥራይ ደሞዝካ ክውስኺ 0.3 ጥራይ ክውስኺ ባህል ነይሩ ባድ እዚ ከዓ ምስ ገይርዎ ክንደይ 0.2 ጥራይ ወሲኹ ባድ very bad report right ንኢኮኖሚ ባድ alright ካብ ዓመት like ዓመታዊ ማለት ናይ ዓመት ዝኾነ ሰብ ደሞዙ 4.1 ወሰኽ ገይሩ ነይሩ ኣብ ወርሒ 3 ሕጂ ግን ትፅቢቶም ቁጠባ 4.0 ክውስኺ ምስ ገይርዎ ናብ 3.9 ኩሉ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ 4 ሪፖርት ምስ ገይርዎ this good report ንመን ንፌደራልስ bad report ንመን ንቁጠባና that's the concept ስለዚ what could happen maybe to report when كوريا نخلنا حوات نهلكم let's say healthcare and social assistance almost 87,000 قصيرهم transport and then warehouse كا 21 retailer trader ناي 20 and then wholesale you don't need it that's okay بزح لنا so negative information negative 8 that's why so app technology information sort engineers and something like that so it's bad not cool. Okay, layoff. Okay, let me layoff to tracking. Layoff tracking is the most important. While I am here. Yep, layoff tracking. So tech to Sarhu. Come on. All right, look this. Ab April, our 4 almost لايوا كبابي 4,157 layoff كوينو كابسر. ab تيك راح يزرب زلو خوات يعني. ab like ناي تيك راح يزرب زلو خوات. so كبابي 4,357 ناي 7 كمباني اور 4 layoff كيرو. مالت كابسر راح سوقيكم. so زيهم كابسر راح مسقاق مالت let's go. نهلكم like information زغون negative 8k بلالو ساس general كل تداوامير بالتي so زي بتصاب نزي إذا سنتنس يا خم بباي حوار رأيوا زي slower job growth مالت job growth سي slow كوينو لو كاب كل تام 150 تثبيت نبرس نام 175 سرحتني أتقصيره مالو نسو slow مخان مالت يلوك oh come on go what you did I didn't need that inflation انت خونيو will concern economic slowdown مالت بحثيرو so انتاينا نزربا job report اندحر slow مخان مالت قطبانا دخيم اللو مالتي قطبانا اندحر دخيم اللو مالتك زقبابة داون كوين اللو مالتي so إذا خلو نبلوت أنا حنا أبزنه لكم نعبن stagflation كال دويمت نزبل حتى maybe no مخنياتو نمنتا نزبل as long as اندحر نحنا unemployment خا اندحر هايز خيد كوينو እንደገና ኢንፍሌሽን ውን ዝቕባበው እንድሕር ዝቕባበውን ዳውን ክኸውን እንድሕር ንብል ኣለና ኮይና ስታግፍሌሽን ኣይክመፅን ምክንያቱ ስታግፍሌሽን ዝበሃል ኢልና ቁጠባ ክወድእ ከሎ ምክንያቱ 1.6 ኢና ረኺብና ናይ ወርሒ ናይ ኪዋን ናይ ወርሒ 1 ናይ ወርሒ 2 ናይ ወርሒ 3 ኢኮኖሚስ ብ1.6 ጥራይ ዓብይና ኣለና ፐርሰንት ሶ ንሱ ብ1.6 ምዕባይ ማለት እንደገና unemployment ካ still low ምኻን ማለት ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ካ low ምኻን ማለት እንደገና ኢንፍሌሽን ካ ሃይ ምኻን ማለት ስታግፍሌሽን ክረኢ ተባሂሉ ሃብታም ዝህብትሞ ኣሎ እዩ ነይሩ ተም ሃብታም ኣሰብ ዘለዎም ዝህብትሞ በቃ ዝዕንብቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ኩሉ ሻዕ ሃብታም is ሃብታም ኩሉ ሻዕ ሪል ስቴት ተሊካ ቢዝነስ ተሊካ you know that's the way it is they are enjoying ማለት enjoy ገብሮ እዚ ኩሉ ግን ሕጂ unemployment ና ሃይ ይኸይድ ኣሎ ቲክ ይኸይድ ኣሎ ከም ዝረኣኹሞ ከባቢ 41 ከባቢ 40,000 ገለን
يخون تك سرح طرح لي اوف تغيرهم الله واي كا خاب سرحهم تسيقهم الله او ورحي اربعه سو ازي اندحر خونا لي سلازي ان امبلويمنت هاي كخيدي اوكي ان امبلويمنت هاي مخان مالت سب ገንዘብ يبلون كيدو كحنشش هيكلن انت زي حنششو اب ستور ويكا اب تو دكان كيركا اتا حان دحر نوح غزي خوفي لا زي تسشط كوينا سب بزح غزا يبلان ديماند ناتا لو خون لو اندحر كوين ناتا ديماند سو واقعا تبعال دكان واقعا كحسرا خقددي واقعا مسحسرا سلازي تازقبا بكا تا انفليشن سبال كا تقدل مالي this is technically how works قطبا مالي so to be said سنايلو معنت ريبورت نفدرال is good نقطبانا حماق مالتي very danger نتوم ابتك اب كال نسرح እንደገና اب ترانسبورت نسرح مالتي alright እዚ ንምባል ቁጠባ እንታይ ክመስል ይመጻ ንህለኩም ኣብዚ ሓለፈ ኣመስከረም رايو اب جولاي اب جون زي اوكي راي امسكرم ግን رايو almost امسكرم ሓደ ريت مقراص كجمري تثبيتنا بزان نايلوم معانت ريبورت احوات اي نبرنكم تذكرون تحركونكم سي اب نوفمبر ونا يرئنا نيرو ابز حلف مالك سلازي فدرال ريت قرصو كجمرو ام ابز قلطفه مالك سيمبل وورد فدرال ريت قرصو كجمرو ام ابز حصرف قال ريت ناي مورجيج مالتين زي اعتقد نهلكم سو فار ناب 7.28 ستيل ازي كمان لك ازي سترونج يزلو بوزيتيف يزلو سو ناكابي 7% كوردي زي على علي ازر زلو زي ناي 30 years fixed مالت ازي اداون مخاني كله حتى معناته بوند ناي زي سو ناي لما عندي ريبورت بحصر زبلك قال انت اللي نمخري منالبات زي بلي I don't think so نايلو معنت ريبورت بحصر زبله كنوسدن زغباعنا نطبطات اذا ريبورت زي حدغኛ انت لكم يس حدغኛ نمنታይ حدغኛ اندحر قطبانا معرخ اندو زورد كوينو حدا بزح حساب اندحر كاب سراح سغوغالي ميبي واي فوكس بله واي كبيد ماركت كراش كنرن خلنا حدا اوكي كنترول يخونالو دحان نزيون تيك غبرو ام كحزو ام اوريدي نا ريت كات اندحر هج خمصو جميرون كن ماركتنا سرفايف نقبر نفلي سلازي كحلفات زغل مسج انا سراحنا بتنقع نسرح لنا هاب ساعه زي معناته اندحر رايو عدو عل سراحتنيا تبل ويون 175 شحط راح يقصروا لو اندحر نبل علينا خينا ابز مصور خنت عين ريبورت نركبنا وي دون نو كيرفول تنغبرو ገንዘብና ኢንቨስትና هنقبر قال او كان انفستس اتس تايم ناو مالتي بحصيرو مال فاينانشال ادفايس توصل لا يدلني invest in زغبر ابستاك نزات ابغل نزات اوريدي كو ماركت داون سكون خنا ابستاك ات مالت كربي نزي غداي مالت سلازي ان جنرال ازي ا كونسرن كتحزو አይደለ اوكي قطبا هجي ناب حماق ነገር يخيد كم زلو انا نعزب زلنا ازي recession زبحال let me go to that what is this technical entity recession I have it somewhere here and time is going a market na zwodo there you go I hope this one okay recession ማለት معناو ماركت مودا ماركت زبحال بخلته ነገር ዝጋጥም نحنا جي دي بي كم زازر انا 1.6 وسيخا زبلنا نسا نيجاتيف ندحر كوينا كلته غزي حاده قال ان امبلويمنت ريت زهج 3.9% زلا نسا ناب 4 ناب 5 ناب 6 ندحر بصيحه اذن كلته ندحر كوي اغاطيمن that is technically انوت ماركت يخدال سلازي كلتين كاي يخدال واحد قطبنا ريخم بوان بحدن 6 راح يعبي ابز حلف مالتي حدا unemployment rate كاتري والله يوسخ له نوا 3.9 كوين له قال ويج ويكا دموز اب ساعات يوسخ نبره نا 0.3 خا اسخا داون كوين له سلازي alright let's see حما عين نخون تسفا نقبر حما اي كمصيني هوب نات جن مطنقا that's all فنطنقا لنا that is all let me read a little input اللي خبزي بزح input بزح سب تاشم قبر let me see that okay what is here can you explain the government yeah government bond جنت explain كده بزعبا government bond ابي فيديو انا بعد صريح له let me say hi جنت هاي بلنمو تا فيديو بمول اقصد لك خضريه حتى government bond مالت ناي منغست bond خوينو وي ناي سيتي وي ناي كوربوريشن بزح عينت بوندات زلو جن ناي سيتي لو ناي government لو خم بعد تريجري بوند مالت نسخه ابز ساعات جي اندحر رايني interest rate na down اندحر خيرالي خوين هج government bond ايكون زليك interest rate high خوين كله government bond زليك مالت government bond سي ببيبر خاطلوط ገንዘብ ካ ህንካ መንግስት ስርሐሉ
كندزي ولدنا عامت ويكا كندزي ولدنا شد شورحي ويكا كندزي ولدنا حموس عامت ندابل كازك اير مالت بحصر زبله فيديو ناتا سريح له بفيسبوك هاي انت كني كسدل كيتا فيديو مايبي اير اخي كل مجون حيت كنير افغنن say hi on the Facebook and then I'll send you that video بنصر زبله so is it time to invest in the bond I'm not sure هجي مخنياتو interest rate نا عند حر داون خير على نبلالينا خوينا no هجي ناب بوند يكون كان كتير ناب ستاك ماركت ناب كال إخا ختقوي زلك this is دسبلة بزي هاي بالنجنت I'll send you that the نايتا bond ملو explanation مالتي بزي فيسبوك زي هاي بالني so okay let me go to read okay Gannet I hope you got it okay it's weird okay let me see here what is it's weird okay the market yeah usually high unemployment rate impacts the market and an economy negatively but during the inflation crisis unemployment have to high to help inflation yes thank you thanks Henok yes مغنياتو راي تا كونسبت حزني unemployment اندحر هاي كوينو انا اندحر صراحه زي رقيبه انا ገንዘብ يبلين سبند አይገብርን ወጻይታተይ ክዕቅበ ማለት ስለዚህ ወጻይታተይ እንድሕር ዓቂበ እቲ ኣነ ክገዛ ዝግባኣኒ በዛ ኩባያ እዚኣ ክንግምት ኢና እቲ ሸይ ሰብ በዓል ድኳን እንድሕር ብዙሕ ሰብ ገዛእ ተዘይብሉ ኮይኑ በቲ እንድሕር ዘይገዛ ኮይኑ ይግደድ እዩ እንታይ ኢና ንብል መሲልኩም ኣብቲ ስሞል ቢዝነስ ገዛ ክራይ ነቶም ሴልስ ራ ብመፁ ማለት መዓልታዊ መፅኦም ቸገብሮም ዘነበረ እዚኣስ ክንዚ ነዊሕ ገራ ኣይተሸጠትን ዋጋ ኣግድላስ ክትብሎም ምክንያቱ ደማን ክትረክብ ክሽየጥ ክትወፅእ ኣለካ ትገዛ ስለዚ እንድሕር ብዙሕ ሰብ ዝገዛ ኮይኑ ነዚ በቲ ተልዋ ግን ኦኬ ፕራይስ ካንዳ ወሰካ ጥራሓቱ so buying is people love it ይገዛ ኣሎ ማለት so ብዙሕ ገንዘብ ተዘይብሉ ግን ሰብ እንታይ ኾን slow down ተን ቢዝነሳት ኮንታ እንኮና ኩለን earning ኮን ስታርባክ ኮ ዳውን ኮይኑ ዘሎ yes that's one of it ሰብ ብዙሕ ኮፊ ስትነበረ ህጅ እንታይ ኾን መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ብኮፊ ከጅምር ማለት ንጎሆን ጎሆ ከይድካ ናይ 3 ቅርሺ ናይ 4 ቅርሺ ኮፊ ስትነበርካ ንሰይ ሰይፍ ክትገብረንካ ማለት ስለዚ እንድሕር ኢንካም ዘይብልካ ኮይንካ ንስኻ ከይድካ ትገዝእንካ ንስኻ ከይድካ ተዘይገዚካ እዚ ሰብዚ ይግደድ ወይ ሰል ገብራይ ወይ ዳውን ገብራይ ዳውን እንድሕር ገይርዋ technically inflation down ገይራላ ማለት ሄኖ yeah this is how the term of economy ማለት all right thank you Gabro okay hi just members like thank you for the explanation when is the interest rate in access gold up kamay kunat okay like technically gold and silver otherwise هجراي gold and silver كل شيء انت ام بعد gold and silver ناي interest sorry ناي interest تاشم يكون ማለት ناي بانترست صلو يكون gold and silver لنك انا قرب داون كوني ንምንታይ ተልካኒ ናይ እዚ ኩነታት ናይ ሚድል ኢስት ንስ ቁርብ ጽልዋ ገይረሎ ኩነታት ናይ ሚድል ኢስት ዳርጋ ተረጋጊ ይሕዋት like ኩሉ ትዝነበረ ዕግርግር ገለመለ ድሓን ኮይኑ ህጂ ንሱ ቁርብ ትሽግር ናይ gold and silver ህጂ እንታ ኾኒ ልል ዳውን ማለት ህጂ ይሕዋት ህጂ እንታይ ይኸል ቆልሕ ክትገብር ዘለካ ማለት ስታክ ስታክ ቆልሕ ክትገብር ዘለካ ህጂ ማኣስያ ዳውን ትኾን እንድሕር ኢንተረስት ሬት ካ እንድሕር እቲ ወለድካ ንሪኦ ዘለና ኢንተረስት ሬት ካ እንድሕር ካት ገይሮም ካ ደን ሪል ኢስቴት ካ ቆልሕ ክትብልካ ማለት ክትግደድካ ምክንያቱ that's the most important so በዓል ጎልድ በዓል ገለ ኣብ ግዜ ሃይ all commodities ማለት all commodities እንድሕር ኮይኖም ኣብ ግዜ ሃይ ኢንተረስት እንድሕር ኮይኑ ሃይ ኢንፍሌሽን እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ እዮም the best ነይሮም ህጂ እንድሕር ናብ ካልእ ሞዳይ ንኸይድ ኣለና other way እንድሕር ንኸይድ ኣለና ህጂ በዓል gold and silver ኣይኮነን ህጂ ዘሊና ማለት እዩ በዓል stock and real estate ካልእ ነገር ኢና ክንብል ህጂ this is the way it is በዓል bond ምስ በዓል gold እዮም ኣብ ግዜ ኢንፍሌሽን ኣብ ግዜ ኢንተረስት ሃይ እንድሕር ኮይኑ እሶም ኣብኡ በዓል gold በዓል silver ንሶም እዮም ሰይፍ ውሕስ ማለት ነው ኢንቨስትመንት እንም bond ኣብኦም እዮም ውሕሳት ህጂ ግን እንድሕር ወለድና ምቁራፅ ጀምሩ ልዮም ኮይኖም ካልእ ባም ዝገብር ማለት why stock market is green لما عنتي مخنيات انت ام stock market سلمت green كل لما عنتي مسيركم the only things okay federal زي concept يا خلا يكون federal لما عنت report رئيس لازل federal rate قرط ام قلتيهم they are happy rate مقرات اندحر جميرهم سب اتواقاتات كحسر inflation inflation اندحر حاسيرها inflation انت زي حاسيرو rate اندح قرصوغن that stock inflation that's another way so it looks good so let's do Gabriel. Okay, Gabriel. Most of the time, consider that high history of the gold and the market history. It's if Fed starts cutting interest rates, that the market will go up and then gold will decrease. Yeah, that's the way it is. Thank you, Henok. Perfect. Yeah, thank you. Yeah, that's what it is. Okay, market na murat. That's how it is. Jerome Powell ko yung kaiba kadawan ko. Tariyo mo ko. Yes, unemployment high ndahar ko yung korosina. Then matsina. Yes, unemployment ko sir ngobralo na. Yes, market like slow down koinulo. Yes, who concerned? He know this. That's why بقدامي
ኣብ ወፂ ክዛረብ ከሎ ብሮ ሃርድ ኣይነበረን ማለት so that's how it is ማለት so technically ሕጂ we have think man our eyes should be big በዚህ አጋጣሚ እቶም ኣብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ተመዝጊብኩም ዘለኹም ክላስ ኣሕዋት ፅባሕና ክንጅምር ፅባሕ መእተዊ ዘለና just general introduction ከህልወና እንደገና እቲ ክንደይ እዩ እቲ ናይ ክፍሊት ኢልኩም ትሓት ኣለኹም ኣሕዋት ንምሃር ጥራሕ እቲ ክፍሊት ፅባሕ ብሓንሳብ ክነብሎ ኢና so ክንደይ እዩ እቲ ፕሮግራም ነዳልዎ ዘለና እንታይ እዩ ብዛዕባ ስታክ ማርኬት ኣዳሊና ኣለና ብዛዕባ ሪል ኢስቴት ኣዳሊና ኣለና ብዛዕባ ባጀትን ኣዳሊና ኣለና ብዛዕባ ቢዝነስ ኣዳሊና ኣርባዕተ ክላስ ነዚ ሓንቲ ኮርስ ጥራሕ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብ መጻኢ ሜቢ ዲፈረንት ነናይ ባዕሉ ዝሓዘ ኮርስ ነዛ ሕጂ ግን ንኣርባዕተ ወርሒ ዝኸይድ ብዘይ ምቁራፅ ቀዳምን ሰበትን ኣርባዕተ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ከም ቅልል ብዝበለ ብዝርዳእና ጌርና ኢና ኣዳሊና ዘለና ተመዝጊቦም እዮም እኹላት መዝግባት መዝጊብና ኢና ኣሕዋት ምናልባት ሕጂ ተሓቲትኩምና እኹላት እዮም ካብ ንዓቕምና ንላዕሊ ከማን ኮይኖምና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ግን ድሕሪ ዛ ፕሮግራም እዚኣ ምስ ተወዳእናያ ግን እንዳሰፍሐ ክሰፊሕ እዩ እዞም ሕጂ ግን እቶም ምዝግባት ተሊኹም ኣሕዋት ፕሊዝ ፅባሕና ክንጅምር ኣብቲ ተመዝጊብኩሞ ዘለኹም ቴሌግራም ኣብኡ ፅባሕ ሊንክ ክሰዲድና ፅባሕ ጆይን ግበሩና ትማሊ እውን ንእሽተይ ቪድዮ ጌርና ማለት በዚ ኣጋጣሚ ሶ ናይ መጀመርያ ክላስ እያ ፅባሕና ክንራዳ ነፍስና ክንላለ ኢና እንታይ እዩ ተመክሮና ኩሉ ሻዕ ኣነ ዝብሎ እንታይ ኣነ ኣብዚ ንምህሮ ዘለና ሓበሻ ብኩሉ ተመኪርናየን ተማሂርናየን ኢና ስለዚ ኣብኡ ክንካፈል ኢና ሂወትና ደንሽዑ ካብኡ ምሳና ክትከዱ ጆይን ክትገብሩ ንኣርባዕተ ወልካም ኖ ንሕና ሳይንመሃርና እንተልኩም ዳስ ፋይን as long as ኣብቲ ዩቲዩብ ንብለውን ጥራይ እንድሕር ተዓዚብኩም ማለት ብናትኩም ብድሌት ናትኩም ዝመፀ እዩ ንሱ ኸማን ንሕና ኦቨርኦል በቲ ይኮነላ ሎሞ በቃ ከምዚ ስኬጁዋል ጌርካ ከምዚ ካልእ ፅቡቅ ዝኾነ ካላንደር ጌርካ ተምህረና ኢልኩም ማምፂኹሞ ኣብኣ ከዓ ንኣትዋ ኣለና ማለት እዩ ብስነ ስርዓት ብሪል ኢስቴት ተጀሚርና ብስነ ስርዓት ብስታክ ወይ ብሓዲ ፅባሕ ኢና ነጉሸሽ ንገብር በየን ክንጅምር ብሪል ኢስቴት ድሕሸኩም ብስታክ ድሕሸኩም ኩሉ ድልው ፓወርፖይንት ወላ ባጀትን ድሕሸኩም ወላ ከዓ ቢዝነስ ድሕሸኩም ቢዝነስ ኳ ብድሕሪት ንገብሮ ኢና ምናልባት ኣብ ምንታይ ኢና ክንከይድ ስታክ ንዝመረፅኩም ብስታክ ክንከይድና ብስታክ ጀሚርና ክሳብ ኣካውንት ትኸፍቱ ሰው ካብኡ እንታይ ትመርፁ ንዓኹም ጥራሕ ዝምልከት ማለት እዩ እቶም ኦልሬዲ ተመዝጊብኩም ዘለኹ ኣሕዋት ሓደሽቲ ቁርባይ ክንወስድ ኢና ሕጂ ቅረታ ምክንያቱ እኹላት ሒዝና ኣለና ንዖም ጥራይ ክንምህር ሞ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ክንቁፅሎ ኢና እዚ ማለት እዩ ግን እንዳሰፍሐ እውን ክሰፊሕ እዩ alright thank you yeah silver will go up during the market and okay PPL wants to secure the investment. Yeah, thanks, Henok. Henok is big helper in here. Okay. All right. How about the recession? More than 280. Well, yeah. Thank you, Bini. This is a concern. The rest of the banks. Maybe. هجنت أنا مزلنا مسيلك. Recession كقاتم دي كل شيء حوات. This is federals. They know what to do. عند recession يمتعلي خانو كل شيء عزب الغالية. حزوازية. Recession كمتعلي خلوا yes. Software hard بالت كبيد like. You know, قلل زبالة دو خبر زبالة. We don't know. قلل زبالة خمسة خلي. أجا ما يكون. إن دحر كبير كمسة كونوا they have tactics. بعد كم زازة هنا أخذ حنونا يا ميا. سجل كيبلو. The only أنت أخذ كده تعيرات راح توصل تادبت مالت. ما جنزة من print خقوب. The day print نقبرالنا جنزة مسبول خا bam. That's the best time to invest. نحنا print خنقبرينا أنت جنزة بندحري لهم زعوا سمعهم كا ولا زلك هتسنك كاب استكتات شو. It's going to be bam bam bam. So print خنقبرينا زبل قال الحرمتي recession الحرمتي recession الحرمتي جنزة من print قبر that's all. نسيم ترى نقبر مالك. نسان الحر print قبر خيرهم كأنا بستاك تقتل أنا بستاك نحرقت كها. Yeah, you're going to be to moon, my friend, to be sky, right? Financial advice توصلوا عندنا حوادثي personal توصلنا عندنا كل شيء عندك قولنا جن market نازي بزيد راحنا نغير مالك. So yeah, thanks Benny. أمتي ناي بانك سي أشجاري يخوين زلوا مهنياتهم قرب بانكران على أنت أنا من تايم أسألكم أنت بوند ناتني كوز قد زلوا أنت بوند ناتن رأي وخمسة عنده بس مني بزعبا قلنا بوند حيتانا أنت ندحر أنت interest rate وكأنت interest rate هاي خير نحر كوينو بوند داون يخون واقع ندحر بوند داون كوينو بانكي عقر فترة جنزبا ناتن أسد ناتن بالانشت داون يرى مالك ناتن بالانشت داون دحر ترى أنا أب أن دحر تقبر كوينو ناتن دحر داون كوينو ديبوزيت يقبرن جنزبا أو خير أي فرهان سجنزب أنا ديبوزيت زي قبره وكأن الصغات حدا تزيجرنا بانك ران أوني خون شو so أسيد شجر هجي that's why correct ندحر كم زيجرهم interest مقراص ندحر جميرهم bond بالين تخوني هايك متزي bond نتا bond مالك تولدوا down and bond price high so that's مرقة alright thank you Starbucks that good to buy
Well, I don't want to say any individual ማለት I don't want to say ማለት እንታይ እዩ ዘሎ እዚ ግዛእ እዚኣ ትግዛእ ክብል ዝበል እየ ምሕማት I'm not licensed ናቱ ይኮንኩን by the way ላይሰንስ ይወስዶ ኣለኹ ሕጂ ወስዶ ኣለኹ እቲ ላይሰንስ ናቱ እምበር ክብል ኣይደለን ሕጂ ኢንቨስትን it's on you በቃ ንስኻ ጥራሕ ክትመርፆ ዘለካ ኣብዚ ሓለፈት ዝሆነኹም ተስላ ገለ ሰባት ሓይተውኒ እዚ ታይም ትባይ ያ ክድቢ ታይም ትባይ ንብል ነርና 110 ገለን 120 ኮላን ማለት ራእይዋ ሕጂ ተስላ ሃይከዳና 180 180 ገለን 83 ገለ በፂሕ ነይሩ ዓንተ በኽሪ ኣኽሎ ሶ ኩሉ ሻዕ it's on you ማለት ዲፔንድ ናትካ እዩ ምክንያቱ ተስላ እኳ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ብልጫታት ብቐዳማይ ኤርን ንገብር ኮልና እዚ ኩሉ ብልጫታት እዩ ሃይ ገይርዋ ሶ yeah let's think about it I don't want to say that thank you Bini Meliswala. Starbucks is low now, but it's better to invest in different ETFs instead of individual stocks. Point. Bini, I agree with Bina. Thank you. Ane come this bele investigate bre. Ane ETF index some Tesla individual baal Tesla baal Apple قال راح يسقبر مالي 10 high company ولا down يكون I don't care. So إلا راح يجي يسقبر يوصل راح يمر I don't care. معناته تي دولار cost average سر حلي يسبق يرو مالي. So then بعد ستارباك كالقل it's on you مالتي so ETF index the best always long term أنا قل long term investor أو مالتي أبستار كل شيء long term أجزي كوفيد هنيات ماركت يرقم سهله خشط لني شيء وات إيش مالتي الجيجن I have to go all the way up هنياتو that's the only one the best مالتي ندحر ماركتنا كان زنايز حالة فزمت نحر كان just sell out and stay for a minute pay the tax and back again مالتي that's how tax works مالتي سلازي it's just good strategy نايب على خاميلات تقوم لكن أنا very concerned إذا كنت طبعا دحرام بيكم نزتات ندحر إخمو أب individual توافر ستاك ندحر كونكم نزتات بتعمل نزل نقول لهم عن نزلنا تقنعون والله كتري والله يجينا عملت تمالي ندحر قال 10 شح نيركم كوين ولا اب تسلا بحنت تسلا تراوا فيركم تتخون نيركم تسلا سي اولموست بزي حواسي خالو معنت مالتي لو مشيتكم ماسك توصلوا مالتي يجي كين ميك مان مالتي شح قرشس نورمال كتقبر تخل خالو معنت نيركا ابزح حنت مالتي ندحر تريد تقبركم كايز بزلو بت ماركت جن مصنع تخلي خالو نزي يكون بريك اوتر لك نو دحر ماركت حما زي يكون خاص قبل دحنا بيصنع تلك جست اوفر نايت كاحمد سيصن حيلنا مال مسمى individual stock كل شيء انا اي مكرني حوات I don't want to say that in general ግን index ግን it's okay ETF ከምዚ ቢዝነስ ብሎ ዘላ it's okay it's almost the same ማለት the same work so it's okay ቀስ እንዳበለ gradually ዝዓቢ እንደን ቀስ እንዳበልካ ትማሃር ኣለኻ ትለምድ ኣለኻ ስለዚህ ሕጂ ምስ ተማሃርካ ምስ ለመድካ ምስ ሰበልካ ኮ ናብ ካልእኻ ክሰግርሽ why not ሓደ 10,000 15,000 እውን ንትሬድን ጥራይ ትገብረሉ ንጎሆን ክስልዕ ትኽእልኻ ነገራት ምስ ፈለጥካ ማለት እዩ ቁጠባ እንታይ እዩ እንታይ ሪፖርት መፅእ ሎማዓንቲ ኒውስ እንታይ እዩ ዜና እንታይ እዚኦም ካልኡ ከይኮን زم عنده بند بالله مالت unemployment بال inflation بال interest بال كال ولد بال زيهم كلهم من دار أنا ندحر understand نقبرهم كينا نزيهم قص بقص trade كتكبر تخلها simple trade غيرك بواحد 300 متر بعد 100 أديك تركب تخلها you don't have to 300 متر بعد 100 تسرحنا عن صح very easy كيف زي قبل كله هجن كندي percent trade كبر maybe 10% نات كجنزب كالو جن أبتينو كال كعب بخال مالتي So yeah, thank you. Yes, understand if the stock is buying or not. Understand their earning reports. Yeah, financial. Yeah, Henok, thank you. Henok, تبغى report قال. مالتي financial نات حنت report سي بينا خد جز أدو خبلا نزل الحتة سي يقال it's بتي كوني بتي it's time to think back مالتي حوات. هجي كنت ملصو وكأخن ملص بعد أفاخن ملص يزالنا هجينا بستاك ماركت مالتي. دمشعو قرب ستاك ندعبي ندحر عبي وحد داون بيمنت ندحر دحان رخيبك نحان تجزا ندحر أخلك خيرها get out from stock go buy a single family home my friend financial advice to Sudley personal please thank you I got to leave need to understand why the Starbucks missed the earning will it be a temporary miss or it's affecting the future of growth the account yeah Henok thank you Malaysia why Starbucks miss ገይሩ ወጂ ዝغሉ ንብለፀና ስፔንድ ኣይገብርን ዘሎ ሰብ ከም ትድለ ማለት ከም ዛዝራና እንድሕር ስፔንድ ተዘይገይሩ ኮይኑ ሕጂ ናይ ቁጠባ ናብ ስታርባክስ ስለምንታይ ሚስ ገይራ ኣሎ ማዓንት ኤርኒት ማለት እዩ ስለዚ ከይዱ ከም ትዝገዝእ ኣይገዝእን ኣሎ ማለት ፈሪሁ ኣሎ ቁጠባ ተጨቢጥ ኣሎ ስለዚ እዚ ክቅፅል ዝብል ሕቶ ስታርባክስ not like ተስላ ተዝኾን ነራ እኮ ሚስ ገይራቶ ኤርን እንድሕር ኢልካ ኮንካ ለሰይንታይ ኣርኢና ማለት እዩ ብዙሕ ስፔንድ ገይራ ገንዘብ ናብ ካልእ ቴክኖሎጂ ናብ ኤአይ ማለት ሞር ናብ ኤአይ ከይዳ
ናብኡ ሰሲዓ ማለት እዩ ስለዚ ተስላ it's good Starbucks and Shopee grocery just coffee shopping so እንታይ ስለ ዝገበረት እያ أنا تقرني أيام بكون نايس Starbucks I'm not really interested أكون كون نايس Starbucks مالتي أيام بكون maybe نخندزي واتس أجرنا أنا كندزي خون دوك coffee shops كفيتنا لنا 500 قلي أب China أب قلي نتحري لهم it's okay it's جنزب سنا أخي ده مالو مالتي that's why they miss the earning مالتي now more expensive more واتس أتجرم but I don't think so ناي بعد تسلا جن وتزرعنا يا ولا miss ده يخدم بر حدا كاش نيروم كلا أنا جركا بزح مهزة تامتي منا هجرة technically انت انا هرد ازل نحوات this is the way it is okay earning miss let's جبرت invest يجبرن مالتها يكون no earning ندحر miss جرا financial nata report miss جرا جن انت اجرا انت مسأخ proposal جرا هلا تا company that's the most important we can كرد عنا زلوا مالتي alright thanks Henok great man that's great yeah because the price is 10 or 15% cheap currency that's not touch me can maybe yeah he's right sorry all right thanks guys love it and then please Tom comes بعد هنا بعد بيني قالت هو لهم thanks for help and then قال لكم بعلكم وعلكم تمام I'm so happy as كتري كل هذا we are moving up مالتي as a community together let's move over together اخوات let's get it together let's get it the market let's know everything in ابزي زلوا مالتي whatever كل زلوا مالتي تتقم زلوا كم يجرم تمصعدوا زبطوا انت ايام زبط انت ايام ضبلوا سي let's do it بخلت حدا لو ممر انا زمهر اني ممر مالتي زي كلت كورس غزا كل ممري دينو بخلتشن 10 خلتن جميرو حنت غزا نراتم سبيت نتا غزا خغزا خلو ناتو اخل كريدت هينبر ببو غيرو اغزي واتا غزا صرحات بون قدسيتي هجست اشمو اجري ببو غيرو اغزي وخلتشن 10 خلتن ببو غيرو تحنت غزا مسغزا سو فاينانس ماهيرو ديجري لو فاينانس كم نحنا مالتي شو انت هيجبر السب زي قتا بزعبا تطقم نايتي ريل استيت سلاز فولط نتا غزا زغزا فاليد غير اب كاليفورنيا فالي مس غبرت تكاش اوت غير وصي كالي تغزا وصي you know how much كساب قدم 2000 نو قدمي 2 عامت 20 كلتن غزا بصيح እዚ ሰብ እዚ 20 ክልተን ገዛ በፂሑ ፕላስ he's very ናዚ ሌክቸር ሸይጡ ኣነ ካብኡ ዝገዛእኩ ሓንቲ ኮርስ 3000 ኮስት ይገብረን ማለት እዩ so this money ዲኖ ክንደይ ህጂውን 100 ሚሊዮን ይውን ናብ ሰዓዚ ክንደይ ላይሰንስ ኣሎ በቀዳይኩም በኸሎናቱ 9 ላይሰንስ ኣሎ ናይ ፋይናንሻል ናይ ካል his word is high so he's simple guy he's 20 30 عدمه ማለት ካብኡ ክልተ ሌክቸር ገዝ ያለው ሀነ ክልተ ኮርስ ማለት ነው ትምርታይ ምስትምርታይ ጠቅመኒ እዚ ወድ 2012 ጀሚሩ ሲ ሂጅስ ናይ 1 ሚሊዮን ወናንሎ በታ ገዛ ምስ ጀመራ ደንሽዑ ንዓም ሸጠ ንዓም ስለወጠ ዳን ኣብ ስታክ is number 1 he's good nice stack ብዝሓለፈ ዓርቢ ትሬዲንግ ገርስ 500,000 ከሲቡ 500,000 ግን he's a millionaire ማለት he's type of millionaire هجي እንታይ ዘሎ خسي let's get it slow down maybe نحنا زيكم بصحنا خد ግን let's get it some youngest ዘለኹም youngest generation ዘለኹም let's get it that's sweet that's all how he made it that's how he did all right let's get learn together ናበይ ዝመፀሎ ሆጂ ከዓ ብንእሽተይ ንጀምር ልክዕ ንሱ ብሓንቲ ገዛ ይጀምሩ ببسم أبوي خمان جزء وقتها جزء نشعو على الحداري سويت اللاتو تحرو كاساوس يوم كالي تجزء جزء نشعو من داقبر خمان داقبر 20 كلتن جزء ونينهم كاب 20 كلتن كان السويس financial memory بتعميز مهر بقوله ما عاد جنزب زي تعدني ما تصير تحرشعو he's just switched stock market كأوي عبودي he's investing up and out مالتي in and out trade جبر everything he's doing he's not what is sinful إن إحنا مالت سلازم تمهيرك كل تكورس كاب سلازم مهار كل يعني زارب زلهم So, yeah, let's go together, Marit, my friend. Could help. Okay. Thank you. Okay. All right. Thank you, guys. I gotta leave, and then I'll see you tomorrow. Tomorrow. Love you, everybody, and then thank you. I'll see you, and let's move forward together. Thank you.